Pozdrav! Hvala vam što ste na kanalu Ljiljana Vukotić, mom isto ime na kanalu. I ovo je treći i posljednji stream za danas, a tema je bol i kako ga podnosite i koliko ga podnosite. Evo, ovo je tema za mene. Bol, alergija na bol. Ne volim bol, jednostavno ne mogu njega, koliko sam imala tih operacija i koliko sam pretrpela sve to, ali postoji i druge vrste boli i operacija kad mora, ona mora i to